गोश تران مراغش مهمان نهيال وهبر آهني وتي جنديگنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید و وتی لس محلوں کے اثراتیہ پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و ہبر کنگ موقع و اثراتی دنت گدان ٹی وی تران ورائش چارو کنم میں پر مہرین سلام سرباتا شرفندہ ہر جگہ ہر کجایت اشاعت و گل باتت ما مدام وحدے کے بلوچستان جیڈہانی سر گب جنا گوڑا مارا ہر وحداں ہر یکی ذات کے مستریں جیڈا ہما انسانانی ہما مردمانی گار و بیگواہیں بلوچانی ہیں یہ بابتا ما بعضی مراگش کرتگاں کہ ہما مردم کے گار و بیگواہاں آنی جندے مردمانہ ہوں آرتگاں یا کہ ہما ادارہ ہما گل کے ہیومن رائٹس اور انسانی حقانی گل ہستاں کہ آپا میں گار و بیگواہیں مردمانی وسطہ کار کا نگایا آیا نہ ہوں آرتگاں بلے یک چیزی مد گیشتر دستگا کہ ہمیش میں ہمیں ادارہ کے کار کا نگایا پر مسنگ پرسنہ نہیں ہاتر ہے گارو بیگواہیں مردمہ نہیں ہاتر ہے یک نزوری ما ایگندگا آئے گئے کہ اشانی یکی دومیا گوں کنٹیکٹ نیستان اشانی دومیا گوں رابطہ نیستان اشانی رابطہ نبوہ کے وجہ چھے پمیش کا بعضیں فگر کے آؤٹ کنگی ہیں ہم نمبر ہیں ہم قصاص ہیں کہ یک حوالہ یا یک رنگ یا یک جہتی شکلہ اور آل بلوچ ہے کہ رہ چوشیں فگرے یا کہ چوشیں درہا کہ منک ببائیں یہ گو ثابت بکنا کہ اینچو مردم گاراں پمیش کا من نمبراں تنیسی ما گوشت کرتے بلے میں جوہد دمیشیں کہ ما ہما مردم کے گارو بیگواہاں ایک انٹرنیشنل جرم ہے کہ پاکستانی کنگاں یا ریاست کنگاں ہر بلوچ تہا ہر بلوچ گس ایشی ہر بلوچ گسے تہا چی ایک مردم علامہ گارو بیگواہیں یا شہید کنو دور دے بوتا مروچی پدہ میں سرحال گارو بیگواہیں بلوچ ہوں کہ مروچی کی میں مہمان ہیں میں دیدگیں گوہار سید فیصل کے اوت شہید فیصل جانی لوگ بانو کے اور شیجی عبید اوت ایک وانند ہیں زالبولے اور ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے اور آئی جندے لوگ تہا شہید فیصل جانا چی پد آئی براس اور آئی برازہ کشا برگو گارو بیگوہ کربوتگاں ظہور احمد ولد میر علی گل اور سجاد علی ولد علی احمد کہ دو انہانی عمر 31 سال بوتا یک کی پی ٹی آئی ٹیچر بوتا ظہور احمد اسکول ٹیچر بوتا اور سجاد علی ایک وانندہ نو دربر لا کالج اسٹوڈنٹ بوتا کہ ایش ریاستی ادارہ ہانی دستہ گارو بیگوہ کنک بوتا گاں اشانی ایف آئی آر اشانی کیسانی بابتا بانک روگائیں دیما جہد کنگائیں قانونی رنگ ہمارے ریاست ملکی عدالتانی حوالہ گوں کوشش کنگائیں ما یہ مرچی جست کنا ہمیں بابتا اور بلوچستان ایندگا گارو بیگواہیں مردمانی بابتا اور ہمانی زندگی بابتا میں نتوارا بانو کہ شما آہتے میں دیوان مرچی مرا شرف دات میں نتوارا تھا اچھا بانو پیسر منتر یہ دیگه جست کنا کم جست کنا پیسر یک گپی تمہار بوشیم کہ سجاد علی اور ظہور احمدی ہوتی جندے زندگی بابتا جندے تعارفہ یا پجا رکھنا ہے جو ساری اسٹارٹ کرنے کے ساری بے بخش اگر منی غلطی وغیرہ بوتا منی بلوچی ہے ان کا شر نہیں ظہور احمد کے استے منی کسان برات ہے اور حقیقت ہے کہ استے منی ناکوز آکے لیکن وی آر ان سیم family, same house and we are joint family. تو آ وجہ we never felt کہ منی برات نہیں اور سجاد احمد کے استے منی برات سے آگے ظہور احمد کے استے وقت پی ٹی آئی بوتا اوورسیز پاکستانی اسکول تھا اور ظہور کے استے بلوچستان گولڈ میڈلسٹ ہے فزیکل ایجوکیشن ہے اور ظہور احمد سجاد احمد کے استے فائنل ایئر لا اسٹوڈنٹ بوتا اور آئی تیاری بوتا آئی یک پیپر واسطہ
और 8 रोज के अगवा बूता नेक्स्ट वीक के हस्ते आई पेपर बूता गए फाइनल ईयर ज़रूर मदा अगवा कुता सियो यक मैया आई स्कूल छे देमा किडनी सेंटर है उदा छे और आई गोमा के हस्ते आई स्टाफ मेंबर बूता गए आई वटना से आई देमा के हस्ते ये डॉल बूता गए के तकरीबन बेगे 4:30 बजा हा इदारत के स्कूल अच्छे और अमा रोज और आई छे सारी ज़रूर है कि अस्ते हर रोज अटेंडेंस वगैरह मार्क क्या कुजाम टाइम इंटर बया और कुजाम टाइम के अस दरात का ज़रूर आमदा के अस तगवा होता यक ग्रे कलर है फील्डर है बूता के मर्दम 4 मर्दम गन पॉइंट सरा ज़रूर नाम आज उसको था और 2 बाइक वाला भी बूता गए लेकिन कम हो नज़दीक आत का लेकिन ये सिलसिले तो कनात का एंड आत का आई गो मश होता और नादिर के स्थाई गोमा बूतगे आईपीएन एंड आ वापस होता और वती प्रिंसिपल इन्फॉर्म कोता कि डोले डोले मसला बूतगे फ्रेंड प्रिंसिपल के सब फोन कोता एंड जस्ट इन्फॉर्म कोता मनारा और ये वाकई रंदा के अस्ति हमार सेम रोज है कि अस्ति मनी दोमी ब्राज होता इतलाई रिपोर्ट और एफआईआर वस्ता इतलाई रिपोर्ट तो जुरता लेकिन एफआईआर वस्ता इनकार कोता इनकारी डोल कोता कि फिलहाल मन न कना मन पुलिस वाले गोश्त के फिलहाल इंटर न कना उन्होंने सोच करना कि शायद ये पर्सनली दुश्मनी है मनी प्रात आयरा गोश्त के मनी इच डोले कस्से गोमा मनी और मनी फैमिली इच डोले नेस्ता दुश्मनी और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर ये डोले यार कात या रीजन बूता गए कि मन सोच का कि ये डोले चीज़ है और एक हस्ते पुलिस नू के मन कमीशन के हस्ते इंटर को था ये केस अर्दो आनी केस वास्ता अप्लाई को था और इंशाल्लाह इसी तारीख है कि हस्ता ये रिंग भी हस्ते 3 अक्टूबर हफ्ते रोज है सेचवार रोज रंदा और मन के हस्ते यक जीआईटी अभी फेस को था along with my family आके आई विटनेस हुट था सजा दे वास्ता नहीं इसी और सज्जादी आई है तो शायद है कि ये ग्रे करे गाड़ी है था बुतगा मतलब ज़हूर ज़हूर ना सारी ज़हूरा हुआ को था जी जी स्कूल डे डरना डरना बेगे है 4:30 पौने पौने 5 बजा बेगे टाइम रोशनाई है मतलब फुल रोशनाई टाइम बुता पौने 5 बजा और 23 मई गर्मी है टाइम बुता गए 31 मई है सॉरी और ये वाकया 31 मई है बुता 31 मई 2021 जरूर आगवा खुदा और सज्जाद पता ठीक है लोग है तची बरक बुता सजाद गिसा बुतगे और रंदा सजादा 25 जुलाई 2021 शपे या तकरीबन 20 कम यक पौने 1 बजा हा गिसा छे गिरफ्तार को और अगवा को शपे 1 बजे के गिसा हत्ता के तंजारे ये दोनों नमाज़ो पेसो ब्रास फैमिली दुरांगो दावार बंगो पूरा पूरा फैमिली उदा बुतगे और कुल्ला छे सारी मनी ब्रात से आगे कसानों के मैट्रिक स्टूडेंट है यहाँ दीस के यक मर्दों के अस्ते तूफकाई गोमाई और आके अस डायरेक्ट आयरा टारगेट करता और आई नेमा का दीस था जाहिर कसान ने जो के कम तरसे था और डायरेक्ट होता वती मातो पिता गुश्त के छत्ता का सस्ता लेकिन ये भी गुश्त सामा टाइमा के आई के अस्त वर्दी है ब्लैक कलर है यूनिफॉर्म है और गिस वाला की मर्दुम बूता गेश मर्दुम के अस्ते यूनिफॉर्म ब्लैक कलर यूनिफॉर्म है बूता गए शुमावती केस गोड़ तक कुछ बोलता सर करता एफआईआर आया बूता अदे बिचार के सऊरे सिर्फ एफआईआर वास्ता बना दोमा लगे था और सेम हैपेंड विद सजाद केस सजाद एफआईआर वास्ता भी तकरीबन दोमा हर 2 रोज सही रोज रंदा पुलिस वजूहत ची बूता एफआईआर ना परचे सिर्फ हमा के कमो इंतजार भी का कि तई मर्दों का ही कमो इंतजार का कि आ मर्दों के जरूर केस है स्पेशली फिलहाल मना गुशगांव की सारी आग रखू तगे के इंतजार भी का कि आ अगवाकार तरह वत कॉल का पुलिस वाला बाज कोशिश को था कि मन एज अ फैमिली है गुशा के ये रैंसम में केस है या के असने दुश्मनी है केस है और एक के हस्ते अन्नू के मन जीआईटी अभी शुतगन अन्नू के हस्ते सजादे टाइम अभी अंचो बुतगे यार 2 सही रोचे रंदा आमा गुश्त और नू के हस्ते अर्दो एफआईआर नामालूम मेंशन को था ना के मुलजिम के मतलब तई के हस्ते शक को जामने मगे नामालूम मेंशन को था जरूर केस तो जाहिर नामालूम बुतगे सिविल
che este gude to ka butage lekin sajade kesa a mardum ke gesat kor sajada ke este agwa kota kesa che a uniform butta और मन वत ताना है शुता SHO एगो महाल को तौर SHO आमा गुश्त कि भाई इस ना मालूम को कहीं ना कहीं तो मालूम होना है then why not now mention it भले till last आके इस mention ना कोता और एक ऐसे यूनिफॉर्म वाला बारा भी छेड़दात और उदा FIR तो का mention कोता कि काले कपड़े मनायरा गुश्त कि भाई काले कपड़े कैसे मतलब से आए कैसे वो कस भी गोरा कना तो भी कना मन भी कना लेकिन अगर एज अ ऑफिशियल कस मर्दम को कना गए एट दैट टाइम इट इज ऑफिशियल एंड यूनिफॉर्म अगर मन कना को मनी वास्ता सिंपल यक से आए दो छित लेकिन आके हस्ते एम्फेसाइज होता और आखिर तक ना मालूम है कि हस्ते मेंशन को तमनायरा गोश्त के भाई एक सियार वाला के हस्ते यूनिफॉर्म ACTD भी कना पुलिस वाला वत भी कना गए और CTD is also part of them तो why don't you mention it परचे के अगर यक मर्दुम शपे यक बजा हमनी किसे आए गए और इच पटा कना है अगस्त के भाई GIT ये तो क्या स्पेशली अगस्त के भाई ये पॉसिबल है क्या दो सबूत गए लेकिन दो अगर काई आते वैल्यूएबल से वास्ता काई जर्रे वास्ता सोरे वास्ता कस इच बारा वजह उसना कोता सिंपल मनी ब्राता दोमी ब्राता और सजादा के नाम जुस्त कोता अंशों के सजादा जुस्त को अच्छा सजा तो है गुशी चलो हमारे साथ चलो बच्चे एंड इट वाज ओपनली अ टारगेटेड थिंग क्या सिर्फ सजा दे वास्ता का सजा दे मात भी जी आन دومی پتیشه ایشی چه FIR نی تو گپانا گوشتن پر JIT ایشن که تشکیل داتا ہے جوڑ کرتا ہمیں نوبت و باری گا نہیں آتا رہا یا کہ گارو بیگوائیں مردمہ نہیں آتا رہا ہمیں انویسٹیگیشن ٹیم ماں وشکتا کہ ہمیں JIT یا کہ ہمیں لوائکین یا کہ ہمیں وارث کے استا ایشان کہ یا ویکٹم کے آنے کے لوٹارے نگباں ادھر رواں کڑو تو سرپد مشفظ درا کہ وہ ہوں مزن دماغا اون نشتگا نا کیا مختلف جتائیں ادارہ نہیں تہے گا ہر ایک کی بازیں ایکسپیرینس سستا مردم سائیکالوجی سرپد با انسٹیٹیوشن سا مردم شش انسٹیٹیوشن ہاں شش ادارہ یعنی مردم اور شریں مردم کے آئینی کار ہمیشہ اور نفسیاتی صورتوں بعض چیزیں سرپد بن تو زانن تو مردم ونت کنا معاش کو تھا کہ ہمیں ٹیم کے نشتہ میں مردم مانا کہ میں بلوچ کے وہ ذرا مانتے ہیں بجائے ایشیا کے ہمارے سر کے الزام جنک بوتا کہ آئینی سر تحقیق پہ کنا یا کہ رپورٹے اپڈیٹ پہ کنا نو کے بیاراں گوڑا ہمیں لوائقین نا ہمیں بلوچ ہمیں وکٹم یا کہ ہمیں وارث کے رہے تھے ایشان نفسیاتی ٹارچر کنا باز رندہ اور بار بار اور پدا بازی نارا نفسیاتی ٹارچر کرنے کے ہاتھ ہر دومی چکرہ آئی بیانہ بدل کرنے کے کوشش کرنا تو وہ تو بوتے گے چھوتا گے تو یہ بابت اچھی سر جی یک تو ایشن کے منتر ساری گوشت کے اگر یک مردم کے آئی فیملی یک ممبر کے استے مسنگ ہے تو آئی بارہ ویچ نہ جانے کہ ٹائمہ شپی ٹائمہ کے سردی کے موسم یا ٹائمہ کے گرمی بوتا گے کہ مطلب تئی فیملی ممبر یک جوڑا گا کے استے یا برگ بوتا گے نو کجام آلاتا ہے کجام جاگا ہی رہا آئی وستا آپس تے نیستا آئیرا برگ رسا گئے نہ رسا گئے وقت یک بلاہ ٹارچر ہے یہ ٹارچر ہے سائڈ ویکن نو اگر تو GIT ابر کنا GIT بیچار شش ڈفرنٹ ممبرز جوڑ با FCS پارٹ IS پارٹ MIS پارٹ سینئر کیسے آفیسر فرام کرائم برانچز پارٹ ساری چھ کنا کہ مطلب اگر من کمیشن ہوتی نمبر اور نام داتا گا منا کیستے ارکس فون کنا گئے فرام ڈفرنٹ دیز انسٹیٹیوشنز کہ بھئی اچھا تو فلاں مردم ابر کنا گئے جی یہ مردم طرح چھ لگی برات ہیں دومی چھ لگی برات جا گیا اچھا آئی بارہ بابا گوش آئی سنگتی کجام جاگا بوتا نندک کجام جاگا بوتا گئے فلان اے بوتا ہاں بوتا مطلب علمی اور زبردستی والا قصہ بوتا کہ یک مردم گوشاں کہ بھئی ہاں منی مردم ای جاگا ای ڈولی حرکت بوتا بھئی منی زاگ اسکول اب منی برات اسکول آرہ وگائیں ہاں ڈیلی اٹینڈنس مار کے اور نو GIT آکے استے ہاں کہ آئی وٹنس من طرح گوشت پیا نے بارہ نادر نام انتے بچہ کوئی آئرہ ڈائریکٹ FC والا مردم گوشتا کہ بھئی اور انتہائی سخت لے جا کہ کبھی ظہور سے کوئی ملنے آتا تھا اسکول میں
بچکو ساری اچھی پی این انچو شپا بھی منی کے ساتھ منا جست کو تا کہ منا چیزیں نہ کنا من گوشت کے برات ترا اچ نہ کنا سمپل تو آئی وٹنس ہے ہر چیز کے تو دیست وتی راستی ہے نہ کم نہ زیادہ صرف ہما بگوشت تو چھ دیست ہے رند من اما ٹائم چھٹ ناظر نزدیک نندو بوتگو منائرہ گوشت کہ براوی منائرہ گوشت کہ گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے سمپل تو وتی آلہ بدے کہ تو چھ دیست گے تی دیما چھ بوتا آئی ایکسنٹ ہچو بوتگے کہ زبردستی کوشش کتا کہ یک مردم انچو ڈولے سنٹینس کچھ ہے یا اور نادر بھی آئی رگوشت کہ ضرور واسطہ کس کدی اسکول ہے ناد کا ضرور سمپل ایکٹیویٹیز بوتگے سو بے ٹائمہ نادر کہ است فون کتا یہ پی این انت اور منی کہ استے بابا گی سے نزی کم سائے سمپل they went on the same bicycle اور آکے استے ضرور اسکوٹر بوتگے ادا شتا اسکول اسکول واپسی واپس نادر گومات کا نادر وہ ساری ڈراپ کتا وط گیسا بھی انچو بچک بوتا گئے کہ ارکا سے گوما نندتا خبر کتا مجلس کتا پورا روش مطلب انچو کہ یک جوائنٹ فیملی ہے سسٹم بھی بلوچستانی تو کا تو وط زانی بہتر یا ڈولے بچکو بوتا رندہ منا اب مردم گوشی ایف سی والا اور یک چکر نہ باس چکر کہ نہیں تئی دشمنی ہے من ایرا کچھ کہ بھئی من کے استی وی آر قبائلی پیپل اور ان دس ٹرائبل سیٹ کہ اگر کسی گوما کس دشمنی کنا تو آڈا اولے رندا مطلب سے ماں گوستا نو منی مردم آئی کے رہے اور آمن ایچ انفارم نہ کنا کہ تئی مردم منی کے رہے اگر آ دشمنی کتا نو تو اللہ میں طرح گوشا کجا ہم ڈھولے دشمنی بھی نو تو اللہ میں طرح حال دا کہ بھئی اے چیز من کتا نو کے استے منی ہوتا یہ ثابت سہ چار مائے منا ہاں جی جی بعض ما طرح چیز ابے دیگا بعض مردمان من انٹرویو گتگا یعنی جوست کرتگا اور ہما کی جے آئی ٹی ایش ہوتا گا اودا آئی ایچ بعد فرض کا لوگا گسا پولیس شکلہ یا کہ سرکاری چیرے ادارہانی شکلہ آہتگاں گپ جتا کہ تو ایوڑ بگوش عدالت تہا یا کہ نفس بار بار گسا بیا تلاشی بغیر چوشن چیز گون شما بوتا چو فون کنا گیا کہ گسے آیا سجادی صرف منا یہ فون نہ یہ ورڈ تو نہ بوتا فی الحال تنگا تک نہ بوتا اینڈ آفٹر تھا یہ انٹرویو من نہ جانی کی سچویشن چین بھی لیکن یہ شنگ کہ یہ والا فون آت کا پرچے کہ ہما ٹائم آئی کہ استے ہیں پولیس والا ایف سی والا جو کہ استے ہیں ایک کمیٹی جوڑ ہوا گئے ایک کہ استے ہیں چیئرمین شپ انڈر بھی ڈی آئی جی ہے کچھ کہ جتنے فیملی ممبرز ہیں کہ ان تمام کے بیان لیں تو واسطہ منا فون کو تھا بیان ضرورت کے واسطہ سمپل دیکھا یہ چھ ڈولے نہ بوتا نہ کس دمکی دات دیکھیں بانک تو وقت بعضیں چیز سرد و گرم بلوچستان تھا تو دستگاں بعضیں حالات تو دستگاں تو وقت آنندہ ہی ہے اور تو تجزیہ ہوں کرت کنے بڑا مطلب یہ جستا ہے کنا کہ ترا پاکستانی عدالتانی سرا چیچو حد تک ٹرسٹ ہیں کہ آئی پمی کوکارو جگاں یا کہ پا عدالتی شکلہ ہمیں گارو بیگواہیں مردوں پت جنن تو کارا اگر یہ والا کمیشن حساب بیچارے نا نو کے استے کمیشن رندہ کم از کم آہو کے مردوں میں کے استے تعداد کم از کم برس بوتا گئے یک نیمہ گئی پازیٹیو سائن ہے دومی نیمہ گا کے استے انچو بھی کیس بوتا ہے کانٹ نیم دم کہ ادا کے استے ڈائریکٹ یک انسٹیٹیوشن ات کا اور ایڈمٹ کوتا یک مردوں میں 12 وا کے اف سال نو کے استے غائب ہے مسنگ ایڈمٹ کوتا کہ آ مردوں منی کرائے اور تانی گا مردوں واپس نہ آتے تو اگین اٹ از اے بگ کویسچن مارک اس 2 ماہ 6 ماہ یا شاید منتھلی یہ بوا گئے کہ ار ماہ دے روز 12 روز کے واسطہ کمیشن اسلام آباد چکائی پورا عدالت والا سسٹم ہے کہ جج نندو کا اور یہ مردوں میں لوٹا ہی نہیں ڈیفرنٹ ایک ادارہ والا ہاں آئرہ جس کا فیملی ممبر ہے جس کا کہ چون بوتا تئی مردوں میں گوما چون بوتا چون اغوا بوتا چون مسنگے چی مسائل کم از کم یک یہ نہیں مگا کہ من وط شوتا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے کم از کم یہ والا مردوں انسان گوما نارمل طریقہ ہا برکنی مطلب یک مردوں ساری کے استے مطلب مینٹلی تو پرشتا رندہ تو ادارا ہو گئے دروازہ تک
کم از کم آفیشیلی کی ہستے یا نارمل اور بہتر طریقہ ہٹیکل کا نگا یا ایٹ لیسٹ ماوت بھی آما سیکریٹ ہوں من نہ زانی کہ چی مسئلہ ہوتا بٹ they were fine enough. جی تو بانو کہ دیکھے ایک جستیش ہے کہ اوورال بلوچستان بلوچانی ما گندگاں کہ انچوش ما شروع ہو کہ ہر گیسی مطلب شوانگی بھی چاہے ایجوکیٹڈ بھی یا کہ بزنس مین بھی ہر گیسے تہا ہر علاقہ تہا ہر ادارہ تہا مردم برگ بوتگاں چوش کہ من گوشت کے بعضیں مردموں کی تعداد اشتنی کسی کے ساتھ زانگ نہ باں من گوشت نہ کنا کے ساتھ زانگ باں بل من گوشت نہ کنا تو کہ منی کرنے استا ہما ادارہ کے کار جی جی کنگا یعنی جتا نمبر ہیں کہ آدھائے گا تیش بلے نو جستشیں کہ آیا ایش کی چوشیں راہ نیستے کہ چا پاکستان وط اکارن کنگا ہیں یا پاکستان ریاست وط اکارن کنگا ہیں تو بازیں بلوچ یعنی گوڑا چوشیں راہ نیستے کہ بلوچ انٹرنیشنلی ہما عدالتانا یا ہما ریاستانا یا ادارہانا مجبور بکنا کہ اب پاکستان را فورس بکن کہ یہ انسانی وائلیشن ہم مکنتے ہیں چونکہ آئی سی سی پی آر ہیں کہ 1960 مطلب یہ قانون کی انٹرنیشنل کی جوڑ کوڑا اشر پر 2010 پاکستان وہ دستخط کرتا گا اس طرح سائن کرتا گا اور جی ہمیں آرٹیکل ہے مطلب ہمیں قانون ہے پارٹ 3 ہے آرٹیکل 6 گوشی کے ہر انسان را وتی وڑا زندگ بوگے حق ہستے ہیں اور یہ حق کے دوک اور حق کے حفاظت کنوک ریاست ذمہ داری ہیں یا قانون ذمہ داری ہیں کہ آئیش ربکاں یہ ہمیں توار بلوچ تا انٹرنیشنل ادارہ سر نبوگے وجہ اچھی ہیں کہ آیا بلوچ تنیسی ہم راہ درگت کرت کنگنایا یا ایز اے لیگل طریقہ کار کنگنایا تو گوشگیں کہ سر بوگنے من تو گوشیں کہ سر بوگن شاید مکمل سر بوگنے شاید آ فریکوینسی یا تکلیف کے من ادا محسوس کنگا ان ایز اے فیملی یا ایز اے بلوچ شاید اما فریکوینسی ادا سر بوگنے لیکن سر تو بوگیں ایکشن پرچے زورگنے دس از another question کہ پرچے یک مطلب اگر ڈفرنٹ آرگنائزیشنز یا ڈفرنٹ لیولز ہستا یو این اے باروا اگر یا دومی سیمی ایڈ اولی آرگنائزیشنز ہستا کہ پاکستان وط ادا سگنیٹری ہیں آوت امنا کتا کہ ایڈ اولی چیز من کنا اور I will ensure it in my state اپرچے کنا گنے تو ٹائم ادارہ کے کے استے سول کسٹوڈین ہے لائے واسطہ آرٹیکل سے واسطہ پرچے ہے رجسٹ کنا گنے بھی تو وقت یک کویسچن ہے جی بانو کا چو تو گوشگے کہ توار سر بو گئے یک نمگی اگر ما بیچارہ مڑا پاکستان تہا فرض کا امی مردمان کے گار بیگوا بو گئے نامعلوم نامہ گار بیگوا بو گئے بلے بعض مردمی کے 8 سال بعد یا 4 سال بعد یا 2 سال بعد پدا ایگریمنٹ بنیادہ پاکستان فرض کا پاکستانی پارلیمنٹ تہا نیشنل اسمبلی تہا ایک منگ بوتا ہوا یا کسی کے اختر میں وہ اعلان کرتا کہ 50,000 انگارہ اسمبلی نیشنل اسمبلی فورم میں تہا ایک اپ جنگ بوتا اور پتہ فورم میں تہا ایک اپوں جنگ بوتا کہ ما انچو مردم یلد آتا مطلب ما 20 یلد آتا 500 یلد آتا 200 یلد آتا گوڑا آگاں تو یلد آتا گاں گوڑا اسی مطلب اسے کہ تو برتا گاں گوڑا تو برتا گاں ایک بلاہیں یک وقت یک وائلیشن ہے گوڑا ہمیشی سرا تنی ہمیں پدا ہمیں مردم کے درہتا گار بیگواں ہیں کہ 2 سال گار بوتا 4 سال گار بوتا ڈننا آتا پدا ہچ بلوچیا یا کہ مشن لوائکینا یا کہ پارٹیا ہجبر چوشیں پدا نشتا عدالتی دیگا کیسی نہ کرتا کہ نوگا ثابت ہے کہ تو برتا گوڑا ایشرا ایشی جرم چیا نا ایشی گستگی زندگی ہے کہ کیس کنک کیستے ہیں سک آسان یا برے لیکن عام مردوں کے کیس کا نہ گئے آئی لائف سیکیورٹی قیدا آگے ساری بھی مسنگ ہوتا گئے از اٹ پاسبل کہ کس مردم دیما کائیں اور گوشیں کہ بھائی مانا ایرا سیکیورٹی تھا ایون عدالت وقت ادا تو عدالت درمیان مردم کائیں فائرنگ کا اور وتی دشمنہ کشا اور آرام روانہ بھی اللہ اللہ خیر صدا کدی معلوم اور کدی نامعلوم
بانک منتر یک آخری جستی کا نا شہید فیصل جانی بابت پرچہ کہ تو بعد چیز کے ہستوں میں تو ہر گیسے ہمیں زیادہ عام آچیں یا کہ ہر یک مردم میں تو آئی بابت کا موگوشت کنے کہ آئی کیس گوڑا تک کو جاشو سربو آئی بابت تو چی جو کو تک کو جاشو تے کجام عدالتاں کاروائی چی بو ریزلٹ چی یاد کاروائی تو ہما روچ ہے کہ ایکسیڈنٹ بوتا ہما روچ بھی ہیومن رائٹس ڈے بوتا گئے 10 دسمبر 2011 اور ہما روچ منگوشت کے دشمن بھی باز عجیب روچ سلیکٹ کوتا ہے یہ کارے واسطہ فیصل جان شہادت واسطہ دومی فیصل جان شہادت کے ہما برج اوور فلائی بوتا گئے کے استے نزدیک کے آئی کے استے وزیر اعلیٰ گسا آ ٹائم کے اس قائم علی شاہ صاحب بوتا گئے اور آ ٹائم چل بگر تو چھوڑے آ کے استے ریڈ زون انت سیکیورٹی وائز کہ 24 گھنٹہ ہودا کے سیکیورٹی ریڈ الرٹ ہے ریڈ الرٹ مینس کہ مطلب ہر چیز بھی مطلب ہر چیز کے استے ہیں کیمراز وغیرہ لگے تا سیکیورٹی گارڈ استادوں کے کمالے ابری کہ ہمارا اس کے ایکسیڈنٹ بھی وہ فلائی اوور یک بھی مردوں نہ بوتا گئے نمبر 1 نمبر 2 کے استے اشتونے بجائی واقعہ بوتا اور تقریباً 2 گھنٹہ یاد من کے استے میں I was the person کہ منا ڈاکٹر کھلا ساری انفارم کرتا ہے ایکسیڈنٹ بارہ وا منا یہ گوشت کے فیصل جان ٹپی اور روٹی یہ تائیں منائی برات اور دومی سیمی چنکا کے کولیگز بوتا گئے اور آئی نمبر منی گوما بوتا من تو رہا فون کتا ادا دیم داتا ہاسپٹل تو 2 گھنٹے رندہ ہے پولیس والا ہے گوشت کے مسئلہ نہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے لیکن ہما پولیس 2 بجا واپس آت کہ جناب درا کیمرہ خراب ہے اور یک بھی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود نہیں یہ سٹیٹمنٹ کستے وقت یک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ چی مطلب انت اور آ ٹائم آ جاگا ہاں کہ سیکیورٹی ریڈ الرٹ تے نو اگر من گوشے کہ آو اٹ ہیپنڈ ایک ایسے درا یک پورا یک سال پلاننگ بوتا گیا اما ٹائمہ کے استے من فیصل جانے کو ما بوتا گن کراچی امانو منی زاگ اور کدی پارکا شتا یا بے گئے ٹائمہ گراسری وغیرہ یا یہ ڈولے کاری واسطہ شتا گن فیصل عبت یک روش منا نشاندار 2 مردم بوتا گئے اور چہرہ صابان چھو لگے تھا کہ بلوچستان تعلق داری ار بات کیسے فیصل جانا فالو ہوتا اور یہ یک ماہ 2 ماہ کار نہ بوتا کافی ٹائم واسطہ بوتا گئے ٹل لاسٹ کے آئرہ فیملی اور اسپیشلی آئی یک باز کلوز کیسے پولیٹیکل یک سرو کے مردم آئرہ گوشت کہ نو کیسے تو ریزائن کا کہ تئی سیکیورٹی باز مسئلہ بوا گئے اور رندہ کیستے فیصل جانا ما ٹائمہ صرف 2 ماہ ساری کیستے آج وابا یلک کتا اور یک جرمن آرگنائزیشن انسائڈ فاؤنڈیشن جوائن کتا انسائڈ فاؤنڈیشن کے ہستان کیستے کار کتا ٹائمہ ڈیسینٹرلائزیشن ہے واسطہ اور یہ درا کار چون پلان کتا ایز اے فیملی ممبر we all thought کہ بھئی اگر یو ایس کانسلیٹ یا لکھتا نہ ہو the threat is less کہ دومیش نہیں مگا شتا گئے پرچے کہ کہ یو ایس کانسلیٹ اب ہوتا گئے he was on a political desk and at that time also کہ استے بلوچ missing persons کیس آکار کتا اور ایون کہ ایک یک بلوچ واسطہ کہ استے یو ایس سے یا کہ استے یک بیل پیش بیتا آئی کہ استے باس نو بھی ہوتا ہے واشنگٹن ہے منا کال کتا اور منا کشت کہ یہ کاریہ کہ استے فیصل جانے دستے اور آئی کنٹریبیوشن ہے کہ انفارمیشن ادا سر ہوتا and he continuously was working on this document کہ بائے دے یک جاگہ منی توار سر بھی بلوچ توار سر بھی کدا چھے بوا گئے چنکا مردم اقواب ہوا گئے چنکا مردم کے استے شہید ہوا گئے اور نو کے استے بلوچستانی تو کا یار کسے کے استے قصہ والد اگر یک قصہ نہیں دومی علمی استے یا شہید کسے یا مسنگ پرسن سے کسے اور نو کے استے زیادہ بوتا بجائے کم بوا جی منتوار بانو کشم آختی میں دیوان ماش میں ایک بری پدا باس منتوار
منت وارتای منت رفتندش مشکل نگاهته گوش درگاهته که بانو سید فیصل خبر کنگایا بله یا گپی ما دیما کارگا پدا یا پا ریپیٹ کرنا گوشاں کہ ہما ادارہ یا ہما سیاسی پارٹی کے اسمبلیاں تہاں یا ہما ادارہ کہ انسانی حقانی بابت کار کرنگا یا آ بائدیں دریگتیں وتی ہم سوشل یا کہ ڈومیسٹک یا لوکل وتی تو کی اڑو جنجال یا کہ ناراضگی یا کہ اختلافات یا کر بکنا اور قومی ایشو نسرا ہما ایشو کتی قومی جنجالا ہما جیڑا کتی قومی جنجالا آیا نسرا بائدن دراہیں بلوچ پارٹی یا کہ ہیومن رائٹس والا وطمہ وطا ہما کے ادارہ کے انسانی حقانی گل گپ کن گیا چاہے مغربی بلوچستان ہے یا مشرقی بلوچستان ہے بزن پاکستان نے قبضہ ہے یا ایران نے قبضہ ہے کجم جگہ کے ادارہ کا رہا ہیں بائدیں شنی یکی دومیے کو کنٹیکٹ بھی اور میانستمانی سطح یک فگر یک تواری بلوچی برو کے بلوچانی چنچو مردم گارو بیگو ہیں یا چنچو مردم جانا کو کشک بوتا جتا جتائیں نمبر جتا جتائیں رپورٹ بلوچ بگندہ کیسا کمزور کرت کنا بلے بگندے کے دیما برت نہ کنا گومی دانکا مروچگی میں وحد پاس آثر بھی تاکہ دیمے مراگش زندمان و اشبات